Tuan Hajat, majikan, kembali buat Mama Baim si dek rangkeng. Siapa Mas Sahrul sing dek kayu manis, Mas Sahrul sing dek kayu manis, Mas Sahrul sing dek kayu manis. Sampai
paling sayang kerjaan prapatan hasilnya lumayan wong wadon jatuh duitnya anget bisa TB maju jaya, TB maju jaya sayang, TB maju jaya, TB maju jaya, TB maju jaya, TB maju jaya. tapi kan kode menang duit liweruh era dicokot lambene metu jutane kaya duit wis nang kabon bapangan Majikan, majikan, majikan tua, 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 majikan tua.